ayaldın köyü ölüp kalıptır. Anan ölüp kalıp, anan bir kostüm var eken, kostümü kayra jüp ilip koyat eken. Ölüp kalgan yeri, kaçan ölüp var, bir kostüm alıp kalıptır. Sağınganda çıtap dursa gerek kostümdü. Anan keyin baldarıga apa pul ver dese, o atağın kostüm çöntögün alıp al deyt eken. Nege? Ataң degen sözdü uğuzup duruş üçün. Apa patinkalan pul ver dese, atağın kostümü töş çöntögün alıp al deyt eken. Nege? Ataң degen sözdü uğuzup. Oşoga biröler köylörün jaman körө beret. Oşonun özünün bar болгону dagы жакшы урматтуу bir tuğandan. Jok degende karolчuydu. Jok ele degende karolчу, эң эле жок degende. Ataң айтам деген сөз канча жакшы. Ошон үчүн аялдар ошол эркектерин эгерде иштерман болуп үйдү башкарып, пул таап келишин каалай турган болсо ага дух бериш керек. Ой деп келгенде тура калыш керек ордунан. Коркуп эмес, урмат кылып. Сизди көргөн кыз ошону көрүп өсөт. Сизди көргөн ошону көрүп өсөт. Тамак келгенде атаңардан мурда осуй бергиле, отургула. Атаң деген сөздү кузу берсе, үйдө тартип орнойт да.